Le atua ua mātou tutu lai o luma I le nei tai au. A mataina o le nei Sauniga e momoli atu ai le taulanga o le whaafitai, o le whaamanu ma le vi inga lea I la uafio. Whaafitai le avanoa ua mātou lufale mai ai lo ufale te talo, mātou te tāpua I le anganga ma le whaamauni. A mataina le nei tāpua inga o le mātou te talo whaamole mole. Ia le nganga pa ia o la uafio I mea umo le a mātou whaia. Ina ia si itia maa wa lunga ai lo lava vi inga. Whaamanuia le nei whaapotopotonga. Whaamanuia ia te ila tau o lo o mai mo mai ma whaafonga mai lunga upenga te whailangi. Ia I mea umai lo lava vi inga. Nei se ia o le whaavavau lava. Amen. E whasangai o matai maunga o mai ei lof sosani. O lof sosani mai a Iova lea. Iova Sarona. Iova Irae. Matot whawhilo tuai. Ni malu o tātua whia. A wā o Iova Irae. O le whatawhai taulanga lea na whai e aperamu. E whamanatu naila na tali ilo nā tali. E au mai e Iova. Mone whai ngoai leo le whatawhai taulanga. I swafa o Iova Irae. O lona winga. E au mai e Iova. Iova le nā, na i teite ni mai loto soi fua malu tātu ola. Leo mwhai on tātu whātau ina le Sauniga. I tai ao sapat pa i o le tua. Wei lalo leo whai mafonga sunga le whawhengainga. Sunga le to ina ia loto loa. E whai na tole ao le whawhelo inga le tātu mawhtanga le tai ao. Loto su mai, tala mai mafio mai. Wa veo whamdianga ne e kālesia. Ai maisa sunga le whawhengainga lea. Ma tot whafte tele loto taliwala au mai. Mo mato whaatala o latu, o mwhaion tātu mafuta. O mato whanau nonga pelau o lal tusi, e le mau maua lo tō tauti ngā. E iei whamnianga le tua la tātu maua, whaatasi ili ne sapat o le tua. Whawhelo i atu le kālesia māsini ai, tātu mātua I tina matama, tō ina whaltua te akono whaltua maise, o le mawe sese o le kālesia o I alo manai whanau. Ai whapitoa le matu whawhelo inga, ina mamalo o tātou awhia, maisa tātou malo e whauna asiasi mai. Mātou te talia fia o tō umalau. E ala suafa Jesu Kiriso mātou whapeatu ai. Whamalo, su mai, tala au mai, maafio mai. Wa velo tu su mai, tala au mai, maafio mai, nei tai au po nei sapat pa I o le tua. O se whamrianga ni ne kālesia. Ai maise, le sunga le whawhengainga. Tālo fo ina I whapeon whaatasi mai le tua. A tātou mafuta whātasi, a tō man whamrianga mo I tātou umalawa tātou tasi. Me whelo leo whai mō tō whonga, whawhela lau ia sunga whawhengainga, sunga pasta. Ia, la mātu tālo I ele whamrianga le tua, whiau whiwhiria, la whiona hala mai lau sunga whiau, a wasa whonga ngā la whanau mātou. Sunga fo ia loto noa, o leo la whongaina ia o tātou mana onga I le tua, a tō mana tātou whaftai, mana tātou whātou senga, e ala I le suafa Jesu Kiristo. Ma tot whapeatu e hoi, ia whamoni e te lava le tua, a tātou mafuta whātasi I le nei sapat. Whawhela fwoi le sunga whawhengaina, te tonu o le. Sapati mun fwoi ne tātou te mafuta ai, I ona e sua te fwoi mamalanga le Samoa, ngō nisa fwwhanga o ngā luenga le tua. Ia, I whātasi le nganga o le tua. La mātou te tonunga, o Iova nese te rua malanga. O ia o lo tanga vai, e manu malu ai, I me umalawa. O la whapeo e ananga I ai, I lo malanga atu I Samoa. Tāla fwoi ni a, whatasi mai Iova sa Roma. Tātou te mau ale tō whire mū, tātou te talia I nai, whe au. O le ala mai lana o ona le tai au sapati o le tua. Tātou lai whatasi, tātou vi ia le alofa mleanga leo le tua, I le vi inga o I lunga o la tātou I.
Auri pa whalaro tātou whia, tātou tō tuli le mone tua o te is tātou talo. Umola vai mea umole tuare nei tai au o na mātou whape atu. E lau whiu pelevi i ngai whavavau lava. Le nganga whaftaile atu wai le mwhai o na tuai lalo i lo wang le lei. Lau te inga mana i o lato soifua mo mātou wola. Nei o mātou monifiru inga mātou ngō fie tonu lu malu. Mātou whaftaile na wai asu o tua nai sa te tasi te ngāta mlana i whai. Tofo te ngāta mlona ala sa whapea o na uia. Whaingata hoi mapupo ngai me uma sa mātou uia mese nei whanau ia onga. Mātou whaftaile tua le ne tai au. Ua malanga loa ia whaingata mapupo ngā. Ua le eise leo mātou te whanono ai. Nā ole wha fo i au le vi inga i ato e. Awa o lau fio o le pongai o mele le uma. Whaftaile tua le ne sa pati mātou ngō fio mātou whalero malu. Ma o fo i whilo inga ma lau whanau mwhai fo i ona tani mai i le whatala urato lau e kālesia mo le mawhtanga. I le fuisa pati walau ria. Whaftaile tua i le avanoa. Whaftai fo nei sa pati mwhai ona mātou Failauga. Ia ma mātou whamasani a tiri i tono lau e kālesia nei. Ai mai sia lau whionga pa i o la mātou whalongolongo i le nei tai hao. Mātou whaftai fo i le tua. Nisi fo i sa iai fo i whaingatari na vai aso. Ia ale nei ua auria monia mai lau sa pati. Ia vi ia lava lau fio. Whatua fo i lau fio nei tua i mea mātua. E fo i nisi wole lava mai i la mātua tapo inga o le tino. Ia le tuanga le lau fio ia te i lātou whamul mole. Tiri fo na mātou tala nei tai au le tua le fia au le awhapea o na whaelo mai lau ona. Le tua whamul mole. Se e whamanuia i a teia. A ia mana lau upu la mātou whalongo le nei fo i tu la tai au. Ia le tua mātou te i oe lau mita tonu i mātou la po se whanau e angasala i taimi uma ma se i o luma. Le tua mātou te whato ese i au fio whamul mole. Sila la mai au whonga lofa matalia la mātou o lenga le nei tai au. Whamanuia mai i a te mātou umalava o mātou whalongolongo i le wholfloina lau whiong paia. Whamanuia fo ia i la tau lo whalang mai moam whalongolongo mai lungo le ea. Penga te whailangi ma le tua ia i ailu wanga le i a te i la tau umalava. Tātou malau whio whamal mole. Ia i ule nei sa pati na upo le manuia. Ia i fo i le vi inga lau whio e whavavau lava. Amen. Rau te sema tanga tu lai mai mo tātou taulanga masurea.
Puno mai tau ala whai al tātou tatalu. Lea tua ua tutu lai au auna ti a kono. O taulanga ma se fulua i e whaafoi atu lea i la ua fio. Ia wā lava le whaatino ina o le ngā luenga o le lave ina o nganga. O le mātou tatalo i le neitai ao ta mā wha mole mole. Ia e wha manuia ma wha apaia i nei tupe uma sa lafo ina e lau e ka leisia ma o mātou tangata. A vea oso mātou sao lea i le ngā luenga o le tala le lei, e le ngata i niu sila nei o le lalo langi atoa. Asi leona e wha manuia ta mā i lo lātou au nanga ma lo lātou tautua i lea taimi ma lea aso. Ia awa leo mātou no nofo wha ataritali ai i le aso i te toia fio mai ai. Wha manuia mai la ua fio i lo suafa Yesu. Amene. Malaulia malfa lalo ia le awhai pese. Ia mo le langi ina o le vi inga o le atua. I le nei tai au, te wala au atuai. Ia i alo mawhanau o le sungal fomai a Dr. Yati. Mo le vi inga lo na lua o le tātou Sauniga whaaftai. On a hill called Calvary, Jesus my Lord suffered for me, carrying the cross all the way, my sins to atone. Then they nailed him to the cross. Great was the pain and the loss. He suffered it all because he loved me. Because he loved me, my Savior died. On a cross was crucified. No greater love than mortal man has ever been known. Oh, praise his dear name, he loves me so. Now I am his, he's mine, I know. He suffered it all because he loved me. Then they carried him away, placed him in a lonely grave. Surely they thought that this would be the end of this man. Oh, but on that third and glorious day, God came and rolled the stone away. He rose from the dead because he loved me. Because he loved me, my Savior died. On a cross was crucified. No greater love than mortal man has ever been known. Oh, praise his dear name, he loves me so. Now I am his, he's mine, I know. He suffered it all because he loved me. He suffered it all because he loved me. Because he loved me.
Amen. To our young people and our children who are here this morning, we would like to welcome you. I know that you have limited Samoan, but we don't forget you when it comes to worship and fellowship. And I pray that the Lord will help you understand of the message this morning. Ya, mai a whaio iailau tuspa ia. Manatu le a tātou li liu le tātou tusi lea, a whaifo i o loo teu malu i tonu o lau atu. Ia tau lava ina ia e maitawina ia le tusi o le tātou whasoa. For our youth and our children, I have provided you with the English translation on the screen so that you can follow along with our message this morning. O le tusi whaitau e maua mailea I le tusi o Iosua. Iosua o lona mata upu e ono, whai upu mua se ia o I le whai upu e lima, ia o whai upu ia o le a tātou whaitau ai a whaamole mole, ia talu ai o no loo tuina atu I lunga o le tātou ie, ia o le a tātou whaitau whaatasi ai mai le whai upu mua, se ia whaangata I le whai upu e lima. Ai o le a whapenei, a uma o na whaitau tātou il whaasa moa, o na tuu leo le awanoa I na ia tātou whanau, ia ma le au talavou, la tau te whaitauina ia le ngangana a whaperetania. Ia te lole malama umatamaiti ia. Ia, o tau sauni. Ia, la tātou whaitau whaatasi mai le whai upu mua, whaitau. Wait. Kids and our youth, can we read the English translation? 1, 2. Is that all you got? I know you can do better than that. Let's go. One more time. Okay, that's all you got. Whai pue lua, whaitau. O na whetalai mai ai lea o Yehova ia Iosua. Whaauta mai ea, ua o tuina atu I lau lima o Yeriko. Malona tupu, maona toa malolosi. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. Tolu. Ia o tau whataamilo I le aai o au uma o le taua. Ia tasi le whataamilo sanga o le aai. Ia whaapea o na e whaia I aso e ono. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Wha. E ave whaitau langa e toa fitu o pu e fitu. O le I pueli I luma o le atola au. O le aso fitu tau te whaataamilo whaafitu ai I le aai, e lia fo'i pu e le au whaitaulanga. Have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times, with the priest blowing the trumpets. Matwhai upunmuli. A whaaleva o na ili o le pu o le yupeli, pe a o tau whaalongo I le leo o le pu, o na alalanga lea o le nuu uma ma le leo tele, o na solo ai lea I lalo o le pā o le ai, o na o ai lea o le nuu uma taitasi I o la tau luma. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse, and the army will go up, everyone straight in. O le matua o le tātou launga, this is our main text, chapter 6, verse 20, se tātou whaitau whatasi, ua ili pu e whaitau langa. O na ala langa ai lea o le nuu.
ua whaalongo le nuu i le leo le pū. Ona alalanga lea o le nuu i le leo tele. Ona solo ai lea i lalo o le pā. Ae ai lea o le nuu i le ai, taitasi i o lātou luma. Ua lātou wa ea fo'i le ai. When the trumpet sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed, so everyone charged straight in. Whaaftai mo le whaitawina o le awhiong paia a le atua. So se ngā luenga lava a le atua e tuina mai i a te i tātou. E iai ona whaafitauli. E iai vaenga e ona punitia ai le savalinga. Ma e iai fo'i awala ale fili e ono tāo fia ai la tātou tau mawhai i le measili. Every mission God gives his people will encounter obstacles. Are you listening? Will encounter obstacles. And you could see from our reading this morning, before Israel could pass the promised land, one city stood in their way, Jericho. E iai ia le whawhitauli ma le meo lo tū mai o lātou luma, o le a whaawhainga tā ai la lātou whainga malanga. O le autu o le tātou wheau i le tai au nei o whaautu ina whapea, o le ala i le nuu o le wholafolanga, road to the promised land. Mai ai le whaamoe moe le ka le sia ma le tātou au fia, a maea le nei whaasoa, o le amawhai o na whesosoani a te oe, i lau sāwalinga, ma lau tau sinionga, ina ia tau nuu lau whainga malanga, i le nuu o le wholafolanga e le o kanana o le lalorangi nei, a o le nuu o le wholafolanga ua whailoa mai e le tuspaia, o le langi lea ma le ola e whaavavau. Tote sila fia le ka le sia, o ye riko o se tasi o vaenga o loo whaatusa lea i le sāwalinga whaaletino a le tangata whaatuatua. E whapena o na avea o se whaafita uli te le, o loo tūlai mai o tātou luma. Ma e iai whaafita uli o loo soifua ma loo olanga, tātou te wheta iai mai tātou I yaso uma. Jericho represents every obstacle that appears impossible from a human perspective. Fear, opposition, unbelief, broken relationships, financial struggles, sickness, or communities that seem resistant to the gospel of Jesus Christ. That is our Jericho. Most of the times. Ole ye riko le na I lo soifua ma lo olanga I le tele o taimi. But let me tell you this, before God reveals the strategy, he first reaches his people who is truly in control. Ang maya le atua le awala ina ia tau nuu I le isi tūlangi. I le isi vahenga o le whainga malanga, e mua lava whaailoa mai e le atua, le na te tā ofi mawina mea uma. And that is none other than God himself. Mai le aise isi na te tā ofia, le langi ma le lalolangi, le aise isi na te tā ofia lo soifua ma lo wola ua nao le atua lava. Tolu lava vaenga tā ua o le whaasoa I le tai au nei, o te fia tu ina atu ia te oele wo peleina, ina ia mawhai ai o nau tātou a tilo mawa ai I le nei tala o se whaataita inga, I le sāwalinga wha le tangata, whaatuatua I le atua, I le lalolangi le nei, ina ia tau atu I le whaamoe I le langi ma le ola e whaavavau. Ma o lausi la fia I le whaafanua lea. O le vaiaso leana te aneisa o whaasoa I le tato e kalesia I Noah's Ark. Ia le taimi sa la asia mai ai e le nuo le atua ma Yosua ia le vaitafe I kanana. So last week I shared with our brothers and sisters at the Porirua church just down the road opposite of
McDonald's, your favorite place. I share with them when the children of Israelites and their leader Joshua crossed over the Jordan River. And to do so, they were crossing together. Ole awala no lato sopo ia tuai ia le isi tu vai ole vai tafe yoritana. Na o lato sava vali fatasi. Ai eilan vai ngata ua sa faasoa ile kalesia Noah's Ark ile vai aso leana te anei. Ole fatonunga le atua na tuu ia Yosua. When you see the ark, you are to move and follow. Olo ile taime te tilo ai ile aka le atua, Ark of the Covenant. Ia po ole vaenga le na o lo iai le mamalu o le atua. Ono tou minoi lo lea. Ona whamamafa i lo lea ile vaenga lea. Everything you do in life, you must fix your eyes upon God himself. O mea e te whaia i leo langa le nei, e le tatau o na ave ese lau tilo ma lau vaai i le atua, ai tatau o na tau lai lau vaai i le atua. And that was one of the obstacles that the Israelites and Joshua faced when on their way to Canaan. O le isi lea vaenga safa penao na whafsangai ma Yosua, ia ma le au malanga i le tau mawhai ai ina ia tau nuu atu i kanana. Lea la ua o ese mai i le vai lea o Yoritana. They have passed the Jordan River. They are now on the other side. O lea ua lau tau wo i le isi tu o le vai tafe. Lea la lo maua i loa le tātou fe au i le tai au nei. Pe a whai e te tilo atu i le whaafanua. O lea ua o mai, ua pasi mai ma le vai tafe. Ai o mai loa tau mai fea. Jericho. O Jericho la le kalesia. O le isi lea a ai malosi. I to tonu o le whaafanua lea i to tonu o kanana. Mai pe a whai e tō te sue tili ai. O le isi lea a ai e matua i whainga tā o na sao i ai le fili. Whainga tā o na whaatoi laloina. Mai tau mai le whaamatalanga. O le tusi lea sa tātou whaitauina. Ile amatanga. Fai mai le whamtalanga na o lo iai. Now the gates of Jericho were securely barred. Fai mai ua matua i lota, matua i mausali ia le pupuni hina o fai totoa o Jericho. And the reason being is because of the Israelites. O lea ua atu Israelu, so po i atu le vai tafe Yoritana, o lea ua ngai atu i Jericho. O le nofuanga lea, to e paua lea o le nofuanga. O no lato o atu loa lea i totonu o kanana. Mai tō whila. My first point this morning, the challenge. O lea ua whafsangai Yosua le nuu ma le lui. O lea le lui. O Jericho. O Jericho o le lui. O se nofoanga e whainga tā, o na o lātou manu malo mai ai. Tō tele nisi lātou te talitonu. Whai mai o le nofoanga le nei o Jericho. Lea o lo i te tonu o le tuspaia. E le ai se isi e mawhai o na o lātou whaatoi laloina. Mai whai mai whamtalanga o lo tu siel tu se Yosua. E le ai se isi e alui fafo. E le ai se isi e sau tonu. No one went out and none came in. City was well secure. Mai whai mai lal whamtalanga tu spaia. O le vaenga pitosili o na taua. E le i mawhai o na ulu fale atu le fili. I totonu o Jericho. But everyone inside Jericho, they were expecting an attack. O tangata uma o lo i totonu o Jericho, o lo i o lato mawhauwhau, e iai le mea lea o le atupu. Awa o lea ua o ese mai Israelu malato la asia ina. Ia le vai o Yoritana i le Yosua mata upuetolu.
Mai ua ave fo I tala e whaatatau I mea te tele. Na whaia ele atua. The news of God's miracles had spread out Canaan and the nearby cities. And because of that, they were so terrified. Mai o le mafuanga le sa lato no nofo ai to tonu. O lo fa pei fo lato loto. They can overcome us. E le mawhai ono lato manu malo ya te itatou. Awa o lea e maualulunga o tātou pa. O lo le leia tātou fita fita. Mai o lo malosi ia lo tātou malo. Ai to te sila fia le kalesia. Ai whaita wina ia le Yosua mata upe lua. O lo wha mawina ai le moli maua ra ava le whawhine talitane. Ina ua asiasi atu ai ia alii Israelu, I Jericho. Pai mai le whamatalanga tuspa ia o le moli maulea a ra ava. This is Rahab testimony. He says, our hearts melted in fear. So although they were secure, they were safe in Jericho, Jericho, but in their hearts there is fear. O lo iai le loto fefe ma le loto popole. Yosua e lua fai pasuma le tasi, fai mai ia a wā o Yehova lo o tō watua, ua liu sua vai ai o mātou loto, ua le toi ai lava se mālosi I se tangata. You see, church and friends, when God moved with power, with dunamis, we started to fear the Lord. Pe a o ina luatu le malosi ma le mana o le atua I so se mea. E la ngona e tangata uma le matatau I le atua. A tonu o Jericho le nai la tātou tilo ma la tātou vai. A tonu sa iai fo ini le ngona faa loto lua ale nuu o le atua. Ai o Yosua lava ia ma lana talitonunga ua whapena ona au mai e le atua le fesosoani mo ia. E iai se Jericho I lo soifua ma lo wolanga. E iai se mea lo whaafatu ulu I lo mawhawhau. E iai se vaenga o mea lo tutupu I le lalolangi le nei o lo au mai ai le fefe ma le popole I lo loto la uoe I le tai au nei. A whai o iai. O te whaamalosi atu ia te oe. Le aise me whainga tae le tua. O a lui o le soifuanga ma le olanga le nei. E le aise mea e whainga tae I le tua. O le a se vaenga o le lalolangi ma lo soifua o lo whea ngai ma oe. O te whape atu I le tae au nei. E iai le awanoa e tātou te whaatanga ai le tua. Ina ia tai ina o e mau I aso umalava. E wha a upenga ina foi oe e le atua. Tā ua whamtalanga o tusi o lua koe nito ma tā upe sfulo na whai upe wha. Whai mai a Paulo a wā o a upenga a lo mātou nei taua e le wha le tino ia. Ai wha malo lo sia e le atua e le peti ai olo. God will equip you, my friend. Le kalesia e wha upenga ina e le atua oe. Ina ia mawhai ai ona e whetai ai ma Jericho o le o langa le nei. Wha moe le atua. A wā e le mawhai ona ave e sea lui o le o langa le nei. Whamtalanga e le na waita a whai mai a ia. E matuai le mawhai lava e le malosi wha ale tangata. Ona wha ato I laloina Jericho. So that was the challenge for Joshua and God's people. O le lui le nā ma Yosua ia ato ai male nuu o le atua. Alvaenga lo na lua. Au mai le atua al forfolanga. Mai le atua al forfolanga ia Yosua. Lea sa tātou whaitawina I le whai upe lua. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. Mai tau mai le kalesia, le folafolanga le atua, na mua whaailoa le atua le lui, o na au mai ai lea o le folafolanga. O nistaimi, e mua tātou tau mawhai. E sa ili,
po o le a se folafolaga le atua mo a'u. A whai o te mauaina le folafolaga le atua, ona malosi ai lea o loto. But God's formula, it's different from ours. E ese a le whaatulanga le atua o mea nei. E mua whailoa le atua le lui a Yosua ma le nuu. Ona au mai ai lea o le folfolanga. O le a le folfolanga le kalesia. O le folfolanga mautinoa. E ui lava o loo va aia pā o Jericho. E ui lava o loo va aia o na whaitotoa o loo tapuni mai. E ui lava o loo va aia o na fita o loo tutu mai. Aina au mai e le atua le folfolanga. Although the walls were still standing, the gates were still locked, the soldiers were still there. But God gave this promise. God said, I have delivered you, Jericho, into your hands. Le kalesia mare aingo le atua mare tātou awhia. I don't know what you are going through, but whatever it is, I can assure you God's promise, I have delivered your Jericho. O te tuina atu le manu malo ia te oe, mai le mea o loo e iai. Folfolanga le atua e le whaavai lunga mea tātou te vaai ai. God's promise does not base on what we see. Awa o mea tātou te vaai e ngata mai lea. Ai whai mai o folfolanga le atua e whaavai I lunga o le atua. God's promise pays upon himself. Folfolanga le atua e whaavai lunga o tuspaia. Folfolanga le atua e whaavai lunga o lona whamaoni. E whamaoni ai o ia o se atua whamaoni. O ia o se atua e tausi folfolanga e pei o na ia whaia ia Abraham. Mai o leo tātou sila fia le taunu unga o le tala. Ai o te manao I na ia e loa le mea le nei. A o ina fola mai le atua ia te oe I se mea. E mauti noa lona whaataunu uina. You know, when God promised you something in scripture, rest assured that he will fulfill his promise. E whaataunu uina e le atua ana folfolanga. Le atua lea na ia au maia Israelu ma Yosua, mai le taimi na tuua I e Mose la lato mafutanga, ma awatu I leisi tu o le vai o Yoritana, se ia o watu mapasi mai I Jericho o le atua fo ilena, na te au maia oe, mai mea whaingata o leolanga, I mea ete manu I ai. Whai mai a ia, tuspa ia I le pere sumal tolu whai poe lima, never will I leave you, never will I forsake you. O te le tu ua oe, o te le tu una lava oe. Ai ai se mea ina ia tu ia ilo tātou wha moe I le tai au le nei, tu I le tua. Ai ai se mea tu ia ilau whātua tuanga, tu I le tua. Ai sea, le anga le tua e wha maoni lava ia. Ina wa uma ona whailoa le tua ia Yosua lana folfolanga, ona whailoa le tua ia Yosua lana fuafuanga, the plan. Fuafuanga le ne Yosua, manatu ina ia muli ai tangata, awa o le fuafuanga mai le tua. Ma o le ua tātou iloa le fuafuanga le tua malana plan sa tu inatu ia Yosua. Yosua mta upe ono whai upe tolu, se iau o le whai upe lima. Mai a tātou vavaai le fuafuanga le tua le kalesia, e matua ai, e mawhai ono tātou whape ifo, what a foolish plan. O se fuafuanga e le mawhai ona talia ina I le mawhau o le tangata tau. No military sense. E le aini mea tau la tau te tau ai ma whato I lalo ai a Jericho. A o le fuafuanga a le tua. A iei se fuafuanga le tua mo oe. Aua e te ena le fuafuanga a le tua. Aua o le fuafuanga na whaia le tua mo I tātou te manu I ai. E le fina ngalo le tua ina ia whaatino ina lana fuafuanga na oni nai tangata.
God never intended his work to be carried by a few good men. E pe o upor pesele ma sa ni tato whaalongo. What about the rest of the men? If we're gonna, choose a few good men, maybe only these 3 are good. But what about the rest of us? So when God made his plan, it include ya tangata uma. Mai taua ia o le vaenga lea le kalesia. Mai tau mai le fuafuanga le atua. Na ia whaailoa atu ia Iosua. Whamai ina ia o lātou sāva vali, whaata amilo, i asoe e ono. Whaata amilo. Well, i asoe fitu. E whamai e whaatasi ona o lātou whaata amilo i asoe ono. What is this? A walking competition? A parade? What's going on here? Fesilia tangata. O le tau mawhai ina ia sao atu mai Jericho. Ai whai mai ina ia o lātou whaata amilo. Whaatasi i aso e ono. Te rei loi a te oe. Ai ana whaapea o au leo te savali le savalinga lea. E umaifo aso e lua wau pae. E peo se walk for life le mea le whai i Israelu ma Iosua. It sounds like one of those, lose weight program where you walk around. Mai o tato te leo manino fo ipo leale te leo o Jericho. Sava vali ngei, ko sava vali kai au. E to e saule vala au o le aru le savalinga. Ua leo mai le wari. Aisea. This is silly. O le a le tatou mea o le a tupu, o le a whai le esa valinga o le a tatou whaia. Ai o le plana le atua, o le whaatonunga le atua. Mai tā ua le ka le siama le tatou au fia, ia le vaenga tā ua le nei, e pei o na whai mai ei le tala. Ina ua osi tai tangata, i le fuafuanga le atua. O le almena o iai le tala. Solo i lalo pā Jericho, e au noa mase ngā luenga. Solo i lalo pā Jericho e au noa mase ngā luenga. O le ata manino le tau mai ia te oe maau. O le atua e to tasi na ia whaia mea uma. E lei solo i lalo pā Jericho o na ua sāva vali le nu. E lei solo i lalo pā Jericho ina ua ili ia pū ia na o mare au whaitaulanga. E lei solo i lalo le pā Jericho ona o le toa tele o le nu. Ai whai mai na solo i lalo pā Jericho ona o le atua na whaia le fuafuanga. O le ale mānaia o se mea le kalesia ma le ainga o le atua ma le tatou au fia. E le mawhaina manuia. Pe a whaia le o se mea na fuafua le atua. O le ale matangofie le teuteuina. Le ila. Le whaonga ina o upulo loto le atunu. Ina ia teua i se fuafuanga. Ai a whai o se fuafuanga e le i whaia le atua. E le manuia. O tatou savalinga le o langa le nei le kalesia ma le tatou ainga. Ai maise le tatou maftanga. O le tatou savalinga i le ala i kanana. Le nuu o le folfolanga o le langi ma le ola e whaavavau. Mua. E iailo na lui. E iailu i o le o langa le nei. E wane ingalo ia te oele au pele. E ui lava iailu i o le savalinga. A iai le folfolanga a le atua. Folfolanga Yesu Keriso, e alu e sauni se mea e no nofo ai. A whai e alu ma sauni se mea e no nofo ai tatou. E mautinoa, e toe foi mai oia. E ui ala le kako ke eva lau whau maalu, taimile nei. Ai o ke so o nga eva keli. A ia teu loto i lau fina ngalo mo tatou loto. E iai le aso ma le taimi, e a fio mai ai lo tātou ali. O le plana le atua mo oe mau, ina ia tā iai whātasi maia, i le langi ma le ola e whaavavau. Sofa Yesu, amen. Wala ulia ma le whaalo alo le tātou o whaipesi, mo le langi ina, o le vi inga muli, o le tātou sauninga, whaaftai.
Whaafetai le atua le na tātou tupuai I na ua na lofa fua ia te tātou manei Ia pepe se ia pepe se Alleluia whaafetai Ia pepe se Alleluia whaafetai Whaafetai ilona lo Lena a fiu mai lunga Le ua whai ma whaapaolo Ai le pua puanga Ia pepe se ia pepe se Alleluia whaafetai Ia pepe se Alleluia whaafetai Whaafetai I le anganga Le fesoa soa ni mai E manui ai talo sanga Ato uma mea e whai Ia pepe se Alleluia whaafetai Ia pepe se Alleluia whaafetai Alleluia whaafetai Malaulia ma le whaaloalo le tātou awhia, tātou tutula I lunga mo le tātou talo whai. Whaaftai le atua I le avanoa sa mātou whaalongolongo ai au awhionga paia. Whaaftai avanoa sa whaonga ina ai talavou au wā le langi ina o viinga. Whaaftai le avanoa sa mātou lu fale mai ai lo fale tāpua I le nei sa pati. O le tatalo le atua au mātou whai malanga pea I le nei lalo langi le tūmau. Mātou te mana o mia oe o le taitai, o oe o le leo leo, o oe mawhai o na momoli ina le nei whai ngā malanga po le alava o na luitau. Ua uma o na e fola fola, e te le tu ua lava I mātou, se ia o I le taimi e te awhio mai ai. Whamanuia I lau e ka le sia ma le nei au fia. Ai sile iona e whamanuia I na ia mātou uso a malo, o mātou maua le avanoa mātou te mafutai. Iai lea ngā le lei o lau fio. Whamanuia I lātou o lo mafuta mai I upenga ta whailangi. O le mātou ta talo lea ua awala atu ia Iesu Keriso o le alii ma le whaaula. Amen.